Mbasa siandani wae wamekuzi na katoloka. Mbasa siandani wae wamekuzi na katoloka. Mbasa siandani wae. Mbasa siandani wae. Wamekuzi na katoloka. Yeah, blessings. Poa sana, poa. Tami niko poa. Eunice Mboya, Vuusya Ungu pejao. Terry, ziarada ni aje niko poa mimi. Njaki wanza. Sasa mwene wendo uko aje Joshua Mondo goletu. Frame TV show Vuusya Ungu na kutafuta an interview ingia hizo ndo mya WhatsApp kumbavu kuotwa na we ndiye zoto ana ngiteno no bagizangu yazia vipi wala wa Manchester mukuba ni uvo Joseph Masua yazia Vuusya Yanga Mauri ni Mutinda Vuusya ni shambiki waku wa va uruma no roga uruma Dennis Kimanzi kaze wewe hata avaine wa mulolongo neto kuza kwa mulolongo Wa kale muzioka Vuusya kaze we munane zawa ne muna Sylvester Moli Vuusya anda Joshua Mainge Vuusya Ungu wewe hata just party was vipi Vuusya oruru niko sawa Roget wa Mbua eka usoma ila Mano wasi ukite bawo yangai Vuusya Ungu mande ve call ye vando eza kwa Simone ya waya ni ya WhatsApp tunene Vuusya ushikiri mwene Saimo ya ziara Joseph Masua ni shambiki wa huku mava Mwambasa samike Twitter Vuusya elangwa ya rastakala ya ndiye bayo nyomba Joshua Mwendwa wa yes Alphonse Munyao yokuno neba nyamwene Jesus Plan Mutinda Mombasa Bernard Nzili mukuba obone muzea ai neza wiso mainge baene wandika hizo me Stephen Azaka say you are sula kweli personal. I love your music short wire yenye nda sula personal nenda ambwa rakitie kulegwete twimbe no tiko siawa Manchester Congo wewe Jaki wanza Vuusya uka umoja nenenguka Joshua Mwendwa kuna mali safi huwa anakutafuta akupeleke mahali mpatie namba yangu by the way namba yako ya ni namba yako ya WhatsApp ni 0742 81 81 18 nengo siogea ingi namba yako ya WhatsApp ni 0742 81 81 18 nengo siogea ya mwiso namba yako ya WhatsApp ni 0742 81 81 18 abe mundu yuko nilezimo bandezi ya kuneta ikone yake just but ka washe mano ngwendete ndwitha na thina na ini na ndwe metolio no sawa no lota iza kufollow my FB page ya kwa zeto Vuusya Ungu mojiwe kuyo Facebook page ya kwa zeto Vuusya Ungu mojiwe kuyo kwa ulo ta ni follow ya ni follow wa u no lota subscribe channel ya kwa Vuusya Ungu ai subscribe na ai share na ai like Thomas Mozambi ukamombaza ende ngowe monadhi nkomwe monadhi ai we sawa Jackson Mutua we sawa Titus Munyoke Elo Elizabeth Simon Elizabeth ni follow ngo follow
mbasa siendane wae wamekunzi na katoloka mbasa siendane wae yawo wamekunzi na katoloka hato mazimondo Vuusya kone etune ndeto kathi ya mwana we kayo genge mesome mwana we muka ndi muka nyena nditwana undu nogie ko dunia enewe kana ngasio kanewe ka mutwana na uko lele kuya wafumilia ndo ni kufumilia nyena kwa ndio okite ko dunia ni kufumilia mathina mando na okite konje matunda mangai ma dunia. Chief Taza munyiwa nganga Joseph Mazoya akamba artist akamba atiende Elizabeth Simon yandani follow channel ngo follow Josephat washaza Vuusya toko mane WhatsApp ngotavye kaindongwenda okutavya ekata na mina live we toko mane ba yende nini ulo wina kindu kwendo ndavya nondo ba isome kama no line kidu cha maana cha ndavya okay ba kwa ni kwa WhatsApp ya kwa ni 0742 81 18 nenguzi okay lainge mundu ya yekona simu namba kwa kuna Manchester City fan okakimwa muti okakimwa namo okandabya oyingima namo okandabya Yesu akimiwa no kele ando alama akimawa namo una alama tedha na siana kana kaweta ni weje ne siana mbingi mono anene ya kala je ndike beti lagene siana Nena sia ulogwa tutumwani 18 na attend namba yakwa ya WhatsApp ni 0742 81 81 18 0742 81 81 18 naende ala muta follow FB page yakwa ni Vuusya Ungu muyiweko enda iba yakwa FB musachi page ta Vuusya Ungu muyiweko na muifollow na muitha mwambokelie mono Mary muthe friend wa kumboi wa kalawani aendie ba gono na yitando mboiye ndote mboiye muganga wesikuita mboinde ithao muganga wesikuita mboinde ithao na alamuta follow FB page yakwa nito Vuusya Ungu muyiweko enda baya o follow Nicodemus Kambuga Josephat Moses ya ne mwana ondo ikibeti Vuusya na nguma izisionde nguma nezia kona Yesu aye nguma na ndai kibeti satani ye nguma ndai kibeti ngai nguma ndai kibeti na nengi nono netha na ile ne good example kwa community ndiazia mundu eketakwa ngaliko nezio akibeti ndo twana lakini nye ditwana ndiye kaundu nethe yando meka nika kila ngugwa kikisio na ngo yakwa na kila ngona kimbailile so ndinagwe ando twana nitho kila noni akane utachona anitho takachona nondu we mwathime kwa ndinazia mundu katwana nduka maisha kwa mathuku muno Josephat Moses yani mwana ondo ikibeti Vuusya na ngwesinde Thomas Muzami ndume ya manele ni wali tuko maneti na atenti Vuusya Ungu mwanjaiye nivuitie wote ngamwana wazi wae sweetia ndungie ngalama kitumi wazi wae ambike madharao ila nai Mombasa ni mutwete tu ambichi ovo wa Vuusya Ungu ni museo usio tawatausi zip ni kole ni na kufollow yumoyiwa ekoyo fere kaneza muno tuthi andu alange mande na kunifollow ba kwa WhatsApp page yakwa neta Vuusya Ungu muyiwa ekoyo na alama ta subscribe channel chakwa cha YouTube mu subscribe na mu share na mu like Martin Vuusya Ungu wewe hata kitwine to komisi akini to kokaba neza wagumba ka mongole enogere na thia ni FM na nonzi okete inge kuya woods ni aji kadhambi niko poa
Okay, Eli Gimbaluto Saturday ndanzi itakuwa wapi? Ndanzi ya Saturday tuketa na kuya wandu wa Kikuru. Kikuru waligela ba mashangi embrodi kana waligela ba wandu wa Kateki waliga wandu wa Kikuru. Kila bugera wa ndai Martin Vuusya Ungu hikipio to gemisi Eric ni aje kadhambi Eric Saturday ndai fini 7 nena sufu hiyo yako ni kali. Thomas Muzembi ukakongoya ende nengo wakongoya ni mwine welcome muno nengoka ndiko yazia Vuusya nena kwa dhangita enda ba hela namba ina utabia unaandike message twende na chat ba una uma ba live namba naku ya 0742 81 81 18 0742 81 81 18 kenda na tutumwani ukangale kwezu ingia WhatsApp tutumwani Freeman Comedy and Entertainment kwa ina kala kane wiye sobo ngokwini yoyu na kwa nasia dina kuelewa nani WBN Studios dina kuelewa ukainga newiye sobo newiye sobo newiye sobo newiye sobo maswitindwa iwoba esamo wegiyo leja Nicodemus kambua mbine kala kawathika uenda neke ata na ndio komisi ngokwinea lakini ambaye kishakarani wani follow ba kwa Facebook page yakwa Vuusya Ungu moyiwe koyo make sure ni wani follow ba unondo wailo ni promote loba Andri Mbuvi Mombasa nende kwa ngoya nengo ka Vincent Kioko Vuusya Ungu wengo yago thank you kila na yeno sula na nga na mwa ginde zao na kaenge sula ya ndeile byo Suo ndike saolwa mamie Suo ndike saolwa mamie Kitumi na komanie na kana esitwa ketawa Maria Simone katinda kandenetie na wenda nikiata Maria ndiyo komisi na wenda nikiata Maria ndiyo komisi sweetie okay Jose mundezia Vuusya Ungu ukoka kesi ende kuya kamba kuone meokwenda na ibu kesi kuzi stadium mina ya mashidande anoni kuya kamba inge mono ngasi okainge kesi na ndinga nyoba Mississippi mba na waungathe bandu wa isunika ngakethi andu makwa na ndiatha imwe mbaka rongo kwitha andu makwa ni mambia kaki na kure pi webo sharo mwene wathi usu wanukite ngotole kuoko wa sharo mwene Andri Mbuvi wita wathi usu wa sharo mwene endo manda YouTube webo Morris Kitiko Vuusya Ungu kao kenge na wenda nikiata Maria ndiyo komisi na wenda nikiata Maria ndiyo komisi mami Suo na komanie na kana Simone katinda kandenetie Morris Kitiko Vuusya Ungu ni wilo elavi sindizi ya kuende wandu wa wendo nayo mosi mono Benson Mutungi Vuusya Ungu Vuusya measya kasi okay Suo na komanie na kana Buradha mwana wa maito mandambesa ziyae Buradha mwana wa maito mandambesa ziyae Sisita mwetu ya maito mandambesa ziyae Ekana na mama nene andoya maibinda sia ekana na mama nene andoya maibinda mundu wipiti imbaito adelela wangai yakwa wipiti imbaito adelela wangai yakwa
natonunga inda kusa mwando kathelelwa Maurice ketiko Vuusya Ungu niwe lola yes Benson mo Vuusya Ungu keretire nende nengo ukeretine Martin ketwi mukoka na athiani va neyombanie ne manze mbesa na metoto kindu jambe nendo mandie mundu muko mote mwanake muno nundu akanake maimbe ndano ndo aswila kwa ndoku eto kota byela tu kana athiani lakini lazima mai wa dhanda lazima tu kana athiani kum Nicodemus kambua oka Kakamega utusungithie na iba Kakamega masinde moriro na masungithia muno na nonie kuya kamba Andrew Nguvi ndabye wathi usune kwatava ulawe wesasya atumisie ngola sukulu nagwe wathi usuweta wa ni nagwe wathi usuweta wa Sharo Mweni we kwa YouTube Benzo ni mutungi Vuusya Ungu ni kwenda tunene biashara na kuyale Benzo ni mutungi na kuyale na mina live ukaba yani nine ukaba kwa WhatsApp ni tu nena 0742 81 81 18 0742 81 81 18 hiyo namba ya WhatsApp yakwa. Just but washe Vuusya Ungu nimekutumia text kwa WhatsApp, so please ukiingia WhatsApp isome, nitaisoma. Nicodemus kambua okoka endau ende kumbe wa sombe inegwezi kwa endau malala nongweza yokaku wakambu Vuusya Ungu kitengela nende yetu yokoda please ndikio kinengo chaku cha wathi ni chago. Thank you very much. Entry Mbuvi wathi osu we koka YouTube Vuusya uikoka YouTube kwa kane kale oza nambezu na urabia WhatsApp yesu ya 0742 81 81 18 0742 81 81 18 ningana na jiwanga likwengo tutumwani Ngomma ndio weta wana ndio tabia wote strikers ngiteno na mundu tete mani wegara ngombeno ngona muno Mikael mutunga Vuusya wote makuene nende naye kwa nongozyo ka Kelvin Baluka wewe ata kingangi ne museo wakambu okamutwe by the way la ndio mandu yezito ya okamutwe na magule kamutwe ne kimaimbe bila jana kwa ana ndo amemukao dimagulia okamutwe ambe dimutuko Vuusya ukamulolongo nenguka Nicodemus kambua chalo cha itava twavika ku Mombasa twainanda yensa fize ndikiyoko ula kama na kama mukune waku wathiwe yani aendie ba wa mutu kwa makolovia Kelvin Maluke ukakatala Vuusya Ungu akatala Kenneth Mutunga akane mamethemba tingwe Kaleli Patrick Vuusya masako nende ona ine ba masako ile ni ba masako shon ground ni ba masako shon ground wangu ni ama ondo makwa Francis Muteti Vuusya Ungu uko kambitine ende eto kaimwa bumbitine kwa monge kwa kilonja tambo makurangia ngita mwewe nesa na yuni enda kuendi live ndayana kimeu ula Vuusya andatio ketheka muno na ketheka ndayana kimeu mwitu ya mwaito Francis Muteti Vuusya Ungu koka yese Nicodemus gambua haya namwe ula uta follow FB page yakwa neneta Vuusya Ungu moyiwe kuyo kwa utamina live wezembo ba kwa FB omande page eta Vuusya Ungu moyiwa ekoyo na unifollow na oitha wanderia muno ulota subscribe channel kicha cha Vuusya Ungu kicha YouTube make sure no subscribe na wa share na wa like ni ganda zetha na otethania friend Bahati Vuusya vangi dia Green Spans Mall Downham ngo vangi dia Sami Kituta Vuusya kwa ina kalaka wathi keta wa akama moika ambao follow ba kwa ni kwa FB page yakwa neneta Vuusya Ungu moyiwe koyo ningozyo ke bangu ine namwe ala tumwenda tutumwanie itina we attend namba yakwa ya nini ya WhatsApp ni 0742 81 81 18
0742 81 81 18. Dennis Kimanzi Vuusya ni aje Nikolokti mutito wa ndoa Kimanzi mwendwa welcome mutito wa ndoa bila nandike na gundo wa manyweni kwa mundu mweta wakate nandike ro gundithia anabone zio nengo wa muti wa wenda. Thank you very much nondwe binda imwetha mwina yo kuniunga na kwitha bamwe bagege nyine challenge kija wachafu usie ngucha YouTube mumwe ba moikoloni kuiba FB page man the page eta wafuzi ngumo yiwe koyo musubscribe na mushare njaro soja bro ni soja na kuona ya soja wa mayuno yugara imana zizi yani we na nguno muli ukazona ni mwana zia samuno zipina zikala ko yake thiurai na yake thine ida bodyguard yakwa ndaya na kimeu ukamakema duplicate ndiko kamakema wathanda tungetha kikuru nguye squad ya makema ondete kikuru paya randai kikuru John Paulo Vuusya mwingine tu kwenda onyungia nanza kwa hapa nengwesela bau niendete ngarisa moyo nomwe nikune wakata naona ndiko na wathanda tungatisa kwa ando mama mwingi kala imwe nyumbani ode strikers ni sawa bio lakini ndiao na sura mbaya tete wizi neza kumare na tuambwa owe kaba wezi bandike wana kasula nya masula ya ndeli na moito usio kwenda ode strikers ni tete man ula tete man wina ka school waze mwingi mwewe amba ndine sio kamba si amba tetwe ni tete man wetha inete mbandi yagera ode strikers na mwikolo ni nenda ndumia channel chake bacha YouTube ni mutangaze ndukita wao nikenda mu subscribe kwake ngana akaenda na kwata baita Brian ni wavai Vuusya Ungu ulawathi wa mpaka ya kwa maanisha hata no wezi bai mundu izotwa mpaka kwa una maanisha mundu muka what strikers toma ya gundu irawa toma channel cha gundu kitawa Kennedy Mutunga nona ma lelo mama lamba kwa meda abwa tamati ndite kigwe na changala meda ma lelo byo what strikers toma account yagu ya ni YouTube litangazi andu amege ali ma subscribe kwaku wende na wada baita katia kaka mono Francis Kitiko weza wa mnombozi ya kwa wetha wez sana sura mbaya duniani na sura ne dana no ida ewa Mose Patrick Vuusya Ungu wewe ata one wa Masaluvu ni ova Mathare North area 3 kala ngoba kwa ugedia moyo no wa Masaluvu Shendi ola mukamba Vuusya nioza ovo ne Somalia sura mbaya duniani mojiwa yuko ku Somalia ndo ala mekuo ndandu kale umeambathi kwa FB message page ti account page yeta wa Vuusya Ungu mojiwa yuko na maini follow meda mandelia mutu wa kinyele mutu ani mwene Brian wavai Vuusya wenye weyumangane kena na no tuweke ya uyosi yue ngamweke yange mambe yonge ngamakambe ya ne smart ni andisam na kwa nezi ndi andisam kwa beke yo kenene mono aitete man ndonezo to man ndonezo to ma account ya Timothy Dosh wathi wa kuweza wa vyo number 1 okambane twina ona ini alange baina mono ngaino kita okubanga maundo Elastas Joroge Vuusya Ungu ndiri mwega muno woro waku mundu wa nyumba ndiri yo mwekai no woro waku nigo ndirenda kumanya Mesh Vuusya Ungu wewe ata ni musyoka wa manyanga lakini Nairobi very good Timothy Dosh we kuna kindu cha wanga ende mwai wa mwanza ni wangu na kindu cha wanga ila kwina mbebo niwanga kuna kindu cha wanga kipyo nikenda ize lote na mukano kwa manacho ukeza ile ewo pyo kumwe na moyo Eresta Jiroke onani ndi mwega sana onani ndiri aha Machakos City Kennedy Mutunga kama mugongo ni lini mutwani nengo utabia just but wa she
wambi neo la wathi wa ndile yako thi mami ndile yako thi nengo kwini ambo make sure ba kwa Facebook ni wa follow page yakwa itawa Vuusya Ungu moyi wa ekoyo na ushare na like na utabia andu alange mafollow just but you are share kwa okay. Timothy Dosh sawa kabisa, asante nitwete lemwe wa muonza adhima ena adhime kama na maido Benson Motongi Vuusya Ungu nena Kiembu Kiembu nene noreda kunyambuki noreda kunyambuki no kuriango kungufe dina kuuma na kulia no kuriango kungunenge no kuriango kungufe no yango kungunenge dina kuumanye Francis Modati Vuusya Ungu ndiye nenda tunene ndiye nda support kuma kwako akwa ndiakwe yale wona na mina live wana mina kuendelea mono dia ijendatika ina ni end live ukaba kwa WhatsApp 742 81 81 18 eto nene yaba lakini kwa uya kana mbeza ne live dia inatika inya njoni maethia Vuusya with fire chief titles of official Vuusya Ungu no kuna dance along the karodiene zao kuna onethe kamwene shendi ula mkamba Dominic Mwasya wa manya ukamba wo ndenwe ula mwini wa manya ukamba wo ndenwe ula mwini utenda kinyuma na ala ange baina thina ne sawa no wathimo wanga ino wanengia kirizu Meshak Mesh Vuusya Ungu ni Meshak ingi ngethanesia kwa KK kuya mungenge kuya kwa mungenge kibwezi enezio thibau mundu mwaita wakatelwa nengambeza mbinge nethia wamo boys boys yonga meandalani boys kile na ete na yanyo lakini Ruthi weito mwe bau ekala nziri kona nziri ataina kulie ndi weita inziri na teyo ko niendete kuja nai thank you Zada ndo nini tebigere wende mwa Timothy Dosh kalaka wathi ka wendo wiki we uno twini nengo mwini ya make sure baewe kale Martin Vuusya Ungu ni wake thia ni karembo keta wa Janet ina kethe kama no yuka ba WhatsApp ne yakwa twende na onena 0742 81 81 18 0742 81 81 18 ita motiso ovari varod ne twetele new release mai wa monza na ku Petro Channel kithia nenda wathi wa newiyo sobo sweet nengo kwine Timothy Dosh kalaka wathi keta wa wendo niki wini na usemezo Benson Motongi Vuusya Ungu mwana kuwa vikakire tine nengatho watasika mbao ina thina ambao like bau kwa Facebook wambo follow page ya Vuusya Ungu moyi wa ekoyo Fasco Randoka Big Van Vodalani boys from Zimbabwe like your music my brother you and Alex Katombika. So thank you very much for supporting Cumberland music, Freeman Comment and Entertainment ukoka mutomo enge sua ola waile kufaya mutomo cortex na sungie mpaka sua yawa ngoga inge friend bahati wala wa ingethia wathine osumwe lecha ukaba ukaunino kwa WhatsApp 0742 81 81 18 Fast Coradona. My WhatsApp number is 0742 81 81 18. WhatsApp number 0742 81 81 18. If you want more communication with me. Na niona nataka si adela ekaitu minile bau. Tutaonana ile siku nyingine ngetha live wa katatu masaa 3 niongeza live kwao ila imwe tayari live imwe. Thank you very much.